Rero ndagusuhuje kandi ngushimye umaze gukora subscribe kuri Top Sport ubuzima, nkwifuriza weekend nziza. Akaba ari match ya Rayon Sport ndetse na Kenya Police FC ziraza kwa zimanuka mu mukino wa gishuti, turakubwira abakinnyi baze kubanzamo. Kuri Rayon Sport turakubwira ibivuga mu makipe yombi, shampiyona zirakomeza. Manchester United na Southampton ko abakinnyi giye kubanzamo, turakubwira buri match yose aho uri wisange kuri chaîne ya Canal Plus muri shampiyona zose z'i Burayi. Ati nimba ari Man United gatatu wenda indi irasakwe Shan. Akaba ari match ya Rayon Sport na Kenya Police iri buze kubera kuri Kigali Stadium. Turaza kubwira n'ukuntu waza kugura itike kuryagera kuri stade amaze kugura itike. Ni match rero ya gishuti Rayon Sport yateguye mu gihe ikipe y'u Rwanda iri mu mikino mu gihe abandi shampiyona bahagaze. Ikipe y'u kubera imikino y'ikipe y'igihugu Rayon Sport ikaba yateguye umukino wa gishuti wa rero iri gukina na Kenya Police FC. Mu gihe Rayon Sport itike ya match ari 3, General regular 5, VIP 10, VVIP 20,020. Kabisa mako ibiciro byazamuye cyane kuri uwo mukino mwiza cyane wa gishuti. Mu gihe abakinnyi bari bubanzemo Amani Twagirumukiza, Felicien Nkurunziza, Erigana Ijuru, Mitima Isaac, Samuel Ndize, Mbrizeli, Raphael Arsene, Dekwe Felix, Arsene Tisend, Onana Willy, Traore Abubakar, Bonera Tekimana. Abasimbura Didier Mucyo, Batubyaye Abdul, Paul Weya, Prince Dasimba, Blaise Nishimwe, Haji Iraguha, Sha François Mas, Muvandimwe Jean Marie Vianney Rwatubyaye Abdul we taribuze kuboneka ko ari mu ikipe y'igihugu. Umukino Rayon Sport akazakurikiza umukino wayo na Police FC muri shampiyona hazari ku itariki 8. Nuko byari byifashe muri Premier League. Uragenda wenderaho amasaha 2, Southampton na Manchester United saa 7 n'igice. Mu gihe kuri gatatu kuza multiplex mu gihe isaa 10 Liverpool na Bournemouth kuri Sport 4, Arsenal na Fulham kuri Sport 3. Manchester United yaza kubanzamo David De Gea mu izamu, Thierry Marès kuri 3, Lisandro Martinez na Rafael Varane mu tuma defense, Diego Dalot kuri 2, Christian Eriksen ndetse na Casemiro Bakaseri, Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho baraza kuba bataka, mu gihe Marcus Rashford ariza kuba ari nimero 9. Akina badari kwa rwa Manchester United, Brandon Williams, Victor Nelson, Lindelof, Anthony Martial ndetse na Mason Greenwood. Mu gihe ku ruhande rwa Southampton ni Romain Plaudi na Valentino Livramento nibo tutaza kuba bari ruhande rwa Southampton. Ligue E, Ajaccio na Lille saa 3, Rennes na Rennes, Nantes na Toulouse. Mu gihe Nice na Marseille, Lyon, Paris na Monaco, Lyon nizo zica kuri 4, zizaca kuri 12 na 11. Shampiyona y'Umudage, Freiburg na Bochum kuri Canal Sport 2, Leipzig na Wolfsburg kuri 1, Bayern Munich na Mönchengladbach kuri Canal Sport 1. Kwa kubwatega kuri match ya Sadio Mane, Bayern Munich na Mönchengladbach iza kuba biba ku isaha ya saa 12:25 kuri Canal Sport 1. Bashimire cyane, mukomeze gukora subscribe. Ciao, weekend nziza, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.